आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। Hai sogo Tiprasa TV channel Barthakotoni Home Minister Amit Shah bini speech saka Citizenship Amendment Bill Act no pass khlainani thangi tongo hinai eba CAA jodi a CAA bill lagu ungui thangai 2014 ni slai sikang phainai Bangladeshi Pakistanis te Afghanistan ni borok phai tong phainai Muslim ni bade je Hindu borok joto citizenship mani thangnai Barthakotoni borok ngui thangnai te norok saimana Tripura busukai Bangladesh ni phai tongphainai borok soronati rok ni population bangai thangka je oro tongnai bukung bara indigenous Tiprasa rong ni slai jodi a CAA pass ngui thangkai Tiprasa rong ni bagai blai kheno hamya norok thangnai 2019 bisyobo nugui mankhana Tripura hashtag glui thangmani bahai TSR ever Tripura State Rifles rock Tiprasa rongna madobari wo khaklabo guli kokmani nok amangflibo nukna chini mangfliwo afru Citizenship Amendment Bill Act pass ungui thangpano action ung thangmabai tabuk 2024 Lok Sabha ni slai sikang no BJP ni Home Ministers Amit Shah Sawirika CAB lagu khlai rijangnai 2024 Lok Sabha election ni slai sikangno yasi themak khlai sai khnarika lukrongni buskango tei amsuk Smiya notice region ni duita state simi a bill ni effect nai amongkai Assam haste tei Tripura haste norok joto saimana Assamobo indigenous ni slai Father hasteni phai tongphainai rokno bisi population ungui thangka amo haino Tripura hasteobo same situations Tripura hasteobo Father hasteni phai tongphainai eba Bangladesh ni phai tongphainai rokno bisi borongni borok ungui thangka phiaba o Tripura ni real borok Tripura sarongni population kai bongni slai onek kom phiaba tabuk sungmung amosi a Citizenship Amendment Bill Act pass ungui thangkhe Tripura sorongni thinang next generation ni thinang tamungno tabungni generation si kahamkai tongi mania prai dino bujagu prai dino kokjagu butharjagu phiaba CAA bill pass ungui lagu ungui citizens man thangmani pore tamungno Tripura sarongni bhavishya life next generation nungni life Tripura sat dofa komori da thangno sungmung asaijak Fadi नाइना लेने होम मिनिस्टर अमित शाह तामो हिनै साका चिनी मांगफ्लिओ हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह कर रही कि सीए होगा नहीं होगा कानून बनाकर रुक गए आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं सीए इस देश का कानून है इसको कोई रोक नहीं सकता सबको नागरिकता मिलने वाली है ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है जो भाई प्रताड़ित होकर यहां आए हैं उनको धर्म परिवर्तन की धमकी देकर भगाया गया है उनके सम्मान की उनके मान की इनकी संपत्ति की उनके अच्छे जीवन की रक्षा करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है और ये होकर रहेगा दीदी आप चिंता मत करें